Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique para sa atin news break. Governor Kadyaw nagpanagtag kang ayuda sa mga Antikenyo. Paagi sa Provincial Social Welfare and Development Office o kun PSWDO, si Governor Kadyaw nagpaabot kang bulig sa mga Antikenyo paagi sa Kabalaka Program kag Aid to Individuals in Crisis Situation o kun AIC sa kadyang adlaw Mayo 9. 129 ka mga benepisyaryo kang AIX ang nakabaton kang kabilugan nga kwarta nga nagabalor 697,200 pesos. 97 ka benepisyaryo kang kabalaka ang natagtagan kang kabilugan nga kwarta nga nagabalor 260,000 pesos. Ang gobernadora padayon sa pagbulig sa mga tawo nga nalisdan kag amuman sa mga kamalaman sa probinsya kang Antique. Apat ka mga kabaranggayan sa probinsya nangin national pastors sa SGLGB 2023. Bahulgid ang kalipay kag pagpanginbulahan kang probinsya sa pagpanguna ni Governor Kadyaw sa apat ka mga kabaranggayan sa probinsya kung sa diin dyan nakasilid bilang national pastors kang Seal of Good Local Governance Barangay o kun SGLGB 2023 kag ang dyan nga masunod nga kabaranggayan. Semirara Kaluya Antique, Apgahan Patnongon Antique, Magsaysay Patnongon Antique, kag Igbonglo San Jose Antique. Ang diyang lihok o kun programa isara sa tuigan nga hirikoton kang Department of Interior and Local Government kung sa diin ginausisa kag ginatakos ang kapasidad kag mayad nga pagdumarahan kang kabaranggayan sa pag-implementar ka mga programa, proyekto kag amuman sa pinansyal nga aspeto kang panggobyerno. Gani ang diyang balita may bahulgid nga importansya kag inspirasyon sa ibang nga kabaranggayan sa probinsya. Manuela P. Samulde para sa Antique News Break.